Туғандар, мекендештер, саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Бүгін 2 декабрь 2024 жыл. Бишкек шары. Банктарды көріп алыңыздар. Түшкү. Қандай болып жатат? Чоң көрмөкчүбүз. Эгерде каналда жаңы болуп, бизди конок болуп көрүп жатсаңыз, каналга катталып, оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар. Ошону басып бизге катталып кетсеңиздер, ошондо өз убагында биз киргизип бараткан видеолорду көрүп турасыздар. Анда кеттик, достор. Eco Islamic Bank'ta bir akışı dolar 86 som 65 tıyın satıp alı. Satı 87 som 15 tıyın. 1 euro 90 som 70 tıyın. Satı 91 som 70 tıyın. 1 rubl satıp alı 79 tıyın. Satı 83 tıyın. Finans Kredit Bank bu yerde dolar 86 som 65 tıyın. Euro 91 som. Rubl 80 tıyın. Satı 83 tıyın. Dostlar, Eldik Bank'ta dolar 86 som 65 tıyın, euro 91 som 20 tıyın, rublün satıp alınması 78,5 tıyın, satı 85 tıyın, Kazak tengesi 0,12 tıyın. En ıldığı uşul жерде alып атат 78,5 tıyından Eldik Bank. Bank бұл жерде dolar 86 som 65 tıyın, euro 91 som, satı 92 som, rubl satıp alı 78,5 tıyın eкен. En ылdığı satı 85,5. Ең жоғары ушул Банкта болуп атат сатуу рубль боюнча. Бакай Банк 1 акш доллар 86 сом 65 тыйын, 1 евро 91 сом, 1 рубль 80 тыйын, сатуу 85 тыйын, 1 казак теңгеси 0,12 тыйын, 1 юань 11 сом 60. Ушу менен видеону аяктайбыз, достор. Сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен канал автору Данияр болду. Ой пикир, комментарий ачык жазыңыздар. Тапканыңыздарга береке берсин. Бишкек шаарынан көрдүңүздөр.